to the mile like a thumbs watching. They blanket no pillar a tasmal in you. So if you have a blanket or a pillow, then lappa expect me at not to. The stuck in more give germs imagine so by my union chin and take off my big winter socks. I guess what a blanket in pillar at. Clear the water, I just took safe and was it. Go comforter. Ní báte le a hí chasilomsa ach bá áitcinn sta comforter chu chain. So make yourself comfortable. Doing your with the soothing Charlotte as you will close the eyes. Next doing your with bail, I guess that's so much it goes on twinking, edit that because it's faded and start to use the nose as much as possible. People are getting Kirschherbs in a Shermajan camera. I'm not one right because a little bit tired with kid well. Exactly, just mom will do lots of names. I'm very proud. Go home. It's a suit doing change shot. That's not much targe. Kirkle, Len, or Blinking. So go on star. So we'll go to Brano Har, the whole in. Agus an sin a drón spéire, agus an sin an as an creachna chearcail fénis tá circail sméig a drón cléabrach a drón sméig. So gan ar seach a ríist. I tain le an chearcail agus a gan ar mach an sin a creachna an chute. So as you inhale with your one half, and as you exhale with all the other half. And just make it through the clear jump out down, opposite side. And ask the shaft, let all that in, lost the amount of pace with your own breath. And movement. Go and clear on Kirker, looks and chin, to summer's tanker, relation oily, on a shaft, oily drawn closer, wash, clean line, like a nose, shaft. Oily rankeen, exit drawn closer, and chin shear. Inhale the shoulders towards the ears. Extension she's three. Nicht and volatile reached, wash and shlina and squeeze the shoulder blades. When you draw closer, she's. Is gewoon een zule in jou. Ik is hoop dat meerdere ik kan maken als de goede take your fingers. En sindsdien doen je ook het aardig carver meer mooi. She's good da leide king sindsdien daarna. Sindsdien afschool met je. Je nog maar gewoon met je meer en meer. Zo we doen meer gestaan. Dan daarna dan afschooltje mag. Dan wanneer je maar zo. Norse domesdag on our dag. Minas. Online kine dasdag. Ja, maar de domesdag online kin. Het is askel on our dag. Open from the tongue. Ons kan misschien ook weer minute. Staan op stay. Veel kan niet versag. Zit je rollen de goeie no rusty. No, dat moet ik gewoon imagine. Maar ik zit je niet tegen
sin just cramach. Na béad a chuí agus de rustí ví a gobe crua. Goáin. Gaid láháin an talla agus luas go le an áir dear a chluis gus an sin den bháile. An sin a jazz imagine. Agus an chéad eile agus láir. I dún talla ágan láir an seo. Agus an láir an luachtar oscail de ascail open your underarm, oscail de ascail I drón na spéir agus an sin dún de ascail sheath drón talla. Oscail I drón na spéir agus an sheath. Oscail I drón na spéir agus an mar sin ar bhainiste sheath I drón talla de cad go láimh íocht sheath. So tá cool go láimh an tíl mógad a glún agus siúil an láimh eile siar ar chúdóirí. So casa jazz a twist an searmhain gan ar isteach agus do gáir a rí bord chin agus nás an casa tíach ó do chuileáin. Agus de réad chéile goscailt an síne trí do chuileáin an seo. An siúil an láimh ráit. Sin muid cúpla luas go híomh go taobh ríist, so mar gas muid an tír eile before we go to the other side. Goáir agus nu tátaí ré, lónatá ar do chlú. Agus I brú do bhaid sin in bord go méadach I seachas talla. Oscail de ascail de drón na spéir. Oscail de ascail tá bhaim all the leis open ar underarm for ascail. Oscail as oir an inne. Agus an sin tú an láimh. Sí, an tuailtí go mágad a glún. Agus siúil an chais an láimh eile siar a chomhchain do chus is lábhaga chuil a híomh ar maid. Oscail eile an chuid sin siar go. Sin láir agus tóg do chud cosa agus gur amach weitiad agus le cad go do glúne titúm ó híomh go tíomh. Brandse de filiúr in seo muid ag bhfuil tú fáil. Wat an is an súthracht beag an seo. En my dhéad eile. Meid an my dhéad eile. Goáin. Gris. Le tá bainceid le péidir fút bain amach a targadí an báir má lins mar dead. Agus Grúman na barcíní fúin agus crach an na suas agus siar go síos air. An seo de hís air ar máidin lúbún bháin agus chud an sáil eile I dró an talla. Agus fanna mar an seo ar hí bháin. Ar fa cúpla an goáin an sin díide an chais eile agus lúb a glún. Agus oir bháin eile díide a chais bháin lúb a glún eile. Sin sin a bháin just Croch de hais léin áide
Lu an glún I dro I clíomhach agus seaascail fi. Nó éon meallach ar mála tar go glún amháin an seo. Lábhaid an glún ráil an na gcóirní ar oscailt, clíomhach ar oscailt sin seo. Agus sin a jazz le ceapas na cromáin a bhile dro bar mata. So sin a jazz. Seo an tosa de chearan na de hip flexor a bheith dtíine ar leis. Gáin. Níos an choisteach an tosa an glún díre amach an glún agus go nádú a tiite na cromáin siar naturally the hips will come back. Dún iarracht a choisteach an eile an tála flat. Is má an síne an sin the nice stretch. I'm sure airach dar an mór an chois síos an seo rog. Beidir wat sa airach dar an áit cin teile. Agus an sin lúb an glún agus the nádú a tiach an na cromáin an cín will come forward. So nuair se díad an glún ach crochol muid na bailiciní. Seas began íon tostal ag an gormíocht imagine na balance agus má eilinn se thu tú na lába síos an tro an tala. Beidir go bhhaile ceircead an cleadach a bailiciní. Cibhí leaginn se sin imagine I dro bháin. Sin sin scoile. Beidir go bhhaile breanú síos I dro an tala. An sin sin a jazz isteach má dhéideire na mararbal. Agus breanúil tú ná de onail na chormú agus a ciúniú an seo. Relax it. Inhale, next. Go home. Lúb an glún ar bhain eile. Chanúir seach ar na lába go tála freisin. Bag a cín fút go chaise tar deire. Agus piece of screenshot and le bag she's higher. We're going to move into a down dog. Crocht the glún. Meachchans na lába. Jindalach siar leis an gais. Chanúir seach Bog go muid ó híomh go dtíobh. Amach the chlegan. Shake out your head. Na aon channels atá sa muineall. Go to let go of any tension in the neck. And if that's ray, Machash Yasa tan origin nourish on my right foot. Got a key. Each of the balloon. I guess inside the long one of the balloon. Clear the hospital checks the goalie about this year. Each G on the hush. Agus cynne the hall so bailiciní ar tala. Se dú hannach ó an cormaíocht cinse. Definitely a balanced challenge. Sin sin lúb an glún agus sigad dain síos na cromáin. Agus an sin bailiciní drom spéire de mains an cais. Siar. Chroman siar. Nuair seo. Bhuaí na dermid tarna cín cearcail. Bháin agus tíine dermid eile. Tuidir na lábhairt go tín thala. An hands the floor. Lúb an glún, tu the lábhairt tuiste. Chaman anmuid an seo a second. Agus an sin mar réon muid an tíile bailiciní fút crocht a glún. Sa réad a chéile an siar leis. Nu go dtí chuid go síos chair. Go hálan. Meachchan a gais bháin crochan chais eile siar. Lift the leg, lúb an glún. Agus sin mór. She's the and go hálan chud an chais ar an tála.
Crachan cha sé le siar, at siúdar le a háil, san sin lúbin muin. Go man, ní cead gon chaisitá an áirte a antrum na the leg. Fall very heavy. And the chaisin Leis an las go dtí a gúne. Is sé síos I dro do bhog a hábhain. Lámh a faoi na gcuileann seo, arms underneath the shoulders, tam go crochan níos tríomhanta. Ilnach isteach, elbows in, ónal isteach, lift up. As ónal, fill sheets, ónal isteach, underneath. Fill sheet, agus an orgán underneath. Agus fill sheet. Lúb na glúine. Brú, siar, idro, crachan foiste. Giant's pose and jaw. Bikini na chéile, big toes together. Lámh ar sin idro, bór mata. Agus nasc goil one in le donna. Slúb na lámh isteach. Agus lu síchail comforteach. Ag a casa nó heid. The dhé deire focail an lei. Agus an mar riachnas muid. Dúin na súlinn seo. Siúd áir de chuí an adding to pay attention to how you feel. Ceach an adding the cholin. How does your body feel? The omal, your breath. Look high down the ancient, the quality of your mind. Look high down the chutzlinche, the quality of your thoughts. Ceach na muid an session gear shall we'll finish this short session. The omal more stach lus and lávas us. Agus líka bud amach ríidir béla. Stach an each lus and lávas us. So mach ríidir béla. Agus an orgán isteach. Tá sé le chéile as cuair le chéile. Míle maithagaí as achta bheith lom an seo imagine mach idro dead an lei na beidir omcinn stachaí. Thanks for joining. I'm Mission Charlist. Imagine Morach. I shall launch our Nachan Strasha for the last day of this series. Sheikha.